Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Igama lami uphile qiniso ngiyasengane semkhuba entondweni. Ngizobonga nje inkosi uJesu ukuthi ngongena ekhaya lezi nje kakhulu. Nganginenkinga nje mina ke. Noma sengimamukele inkosi uJesu anenkinga yokugqoka. Ngangihlezi njalo mangizinkonzo lezimathiwa umuntu wesifazane kumele agqoke kanjani agqoke kanjani ngisho vele lapho ngikhuluma nje iqiniso kwamtsana ngifaka 2 times ngithi yo ayoqalile kubamsibandeke manje angifuni ukuyizwa ke lento le kodwa kuhamba isikhathi mhlawumbe lento siyaqhubeka uyayigqoka manje iyasho manje unembese ukutshela njalo manje lento le irong sibathi masinesazela le ngiqhubeka kodwa inkonzo angidlale kodwa inkinga engiqinisa nje ikhanda ngithi le hayi ngeke ngize ngiyenze le impela ngoba bakhona abantu abazane ngibazi ukuthi baphila impilo zoyithuka uJesu Kristu inkosi wahamba ke ngatshela umama sisengisindise into engiqale ngamtshela ekhaya mama sengisindisiwe kanje mama nababa bazathi ngoba ungazona nje nokugqoka wenza njani ngithi hayi yabona lelo kodwa ngeke nami ngize ngigqoke ngempela ngizwane ngempela ngithe into esasiyibanga impela nomama ke leyo ayogqoka kodwa nje ngiyambonga kakhulu inkosi uJesu ukuthi wangisiza kakhulu ngagcina wazayithanda inhliziyo yami nendaba yokuvuma izono izono zangisiza kakhulu ngangihlezi nomthwalo njalo la noma ngathiwa nje wenza ini kodwa nje ukubona lento sengathi ungayikhipha ngaphakathi nje kuwena and into wrong futhi mina engayenzayo impahla sengileza ngigqoke incane veze umzimba ngayishisela ngabona ukuthi ekushiseni kwami impahla ngayishisa njengododa kushisanga kwasha amademoni ngoba ngayishisa ngabuye ngaqala phansi ngathi ngeke ngize ngimele mina ubuye still wathenga zonke ama shorts ngathenga ama crop top ngabuya futhi imistake yami kodwa ngoba ikhala ezinkonzo noma thiwa ikhanja ngisethi inkonzo imelela njalo uyazibona la ishaya wena impela le noma ungabheka le ubhekele le inkonzo le iqonde nawe ngqo ngabona ukuthi impahla uyishisela wena i-wrong kakhulu into leyo ngiyambonga nje inkosi uJesu kakhulu kodwa noma isandla sakhe siqinile woma ukhuliswe njenge last born impilo umsusindisiwe khona la izandla eyasiqinisa kakhulu ngifuna uqamba manga ngibona nje impilo nje yensindisa yabona ngikhala ngishinyembeni ukuthi hayi kosayi inzini impela kodwa ngiyabona ukuthi indlela engakhulisa ngakhona ukukhuliswa i-last born obhuti bamantothosa kakhulu bamantothosa ngifuna nokungena indlela bamantothosa ngangakwazi ngisho ukwenza ngisho ukwenza isandwich ngiqala manje bese ngisindisiwe ngilela inkonzo uthi hayibo umuntu kumele enze lokhu nalokhu into engithandayo ukuklina endlini ke ukuklina yabona nje semakhabitheni lokho kodwa okunye ayi impela yona into mama sesixabana naye kakhulu ke leyo impela angishaye lenkosi Jesu angisiza ngangimntwana nje angazi kanjani kodwa nje umama hayi webhaqana umama ngifuna uqamba amanga akungcono ngaye sadini laba baba sonke sibalekela kubaba umama wekushaya ngisho nangese nje mekubuka nje ubona nje oyidemile ke la angihambele kude kunomama kanti ungcono ubaba ukuthi isandla engafuna babe ingane zakhe shanje ngiyambonga kakhulu inkosi uJesu ongena ekhaya lezi nokufundisa into eziningi kakhulu ikakhulu indaba yokuvuma izono busana abantu waxabene nawo ngiyambonga nje nomakhelwane sesilalela inkonzo naku kwathiwa mhlawumbe sihambe emakhaya abo silalela inkonzo ngibasindise ngibamemile bathi intanami usimeme kabi ngeholide akumenywana abakunje thina semcimbini kodwa nje ngiyambonga kakhulu inkosi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi.